balai pi penlip lat kelemput. Men mir rush pang penlip men step rush pang men sengi rush pang jan mir rush pang hatu don kambam jatang ma pi ki try lat mo. Benai pat kot pa ka kti der am ke bailat. Kad bagi pat ba nong penon kam lat sien kin sayap tangan. Lada telang ong load shedding. Lada pordiur he kumni pini ong shedding ayu. Nadu na kendong hadu hakapsor kamtam maki area mauyong. Mauyong rim leblaj arkenta penme arpo menit penlip biang kai gani. Kat kum kaan lada pim ailat. Kabamur pihapan siu bai memeti ya kawai pakawai kalong ying. Kibadai ki konsumo. Katkum ka public notice jong ka sarkar India ka empowering electricity consumer, electricity rate consumer rule kabala penmi ha ka live wetrik khat arajar arpo ka section chispa nyo bonrio of Electricity Act 2003 katkum katay ka rule lapeni bala kadaw syai baki nong pendon kamlat kide ban yo lat arpusau kenta nyo into arpusau kamut arpusau kenta man kesngi kinong ai lat kide ban ai arpusau kenta kenang ban yo lat arpusau kenta Henry lada kanu ke company ba distribute light lada ka ai load shedding kinong pendon kamlat kidon ka hok bandawa by Lord Ksan na kata ka company pinu ihang ni yakni ka public notice kabala penmi da ka sarkar India hagsnem arajar arpo kumta da ka baburam bat ngas ngaudeiru ban saliut chua ya ka sarkar ba i bat badon buram jongi pangiwan ban ya tua khmat jongpi bakal light kadang yai lip man kesngi. Next, ladap setengah di channel juga saya tu lagi perlok jongpi ladap setengah saya tu ingat storyteller London this one.